Si ngomong paling enak jadi rangga kembang bahagia ketemu dunia diperlugi omongnya tapi nyatane ku lebih suka lamun anak julukan ku tak terkira gue pasangan masih lengowan cari uang seneng dong aku jadi baik tangga harus ngomong apa sing penting ku suka aja mikir bos bociku sayang sing penting ganteng lantri duwe rapi apa cari baik tangga harus ngomong apa sing penting ku suka aja mikir aja urusi sing penting ganteng lantri duwe rapi. Bos Poci, bos Teh Poci, bos Teh Ayu, bos Poci sayang, bos Teh Poci, 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 si ngomong paling enak jadi rangga kembang bahagia ketemu dunia diperlui omongnya tapi nyatane ku lebih suka lamun anak julukan ku tak terkira gue pasangan masih lengowan cari uang seneng brondong aku cari baik tangga harus ngomong apa sing penting ku suka bos pociku sayang sing paling sayang sing penting ganteng lantri duwe rapi ate hari tangga harus ngomong apa sing penting ku suka aja mikirin aja urusi sing penting ganteng lantri duwe rapi masih kanggo bos Poci lagi sayang bos Poci bos Poci bos Poci sayang bos Poci masih buat bos Poci bos Teh 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 Poci si ngomong paling enak jadi rangga kembang urip bahagia ketemu dunia diperlui omongnya tapi nyatane ku lebih suka lamun anak julukan ku tak terkira bos Pociku sayang bos Pociku cari uang seneng brondong bos Poci apa cari baik tangga harus ngomong apa si penting ku suka